Milarte news clear to te chibai vek ule tun chung video a chuan kan video masalama kan soitak Milarte plastic surgery ti fuhlo zualte kha kan en chunsom le don ani ama sabara chuan Joan van Ark actress Joan van Ark hi interview na a plastic surgery chungchang soidu lava ma se tuna athalak le kumtam takkal ta athalak en chuan surgery atinge ti chu achiang tlat si ani diktak chuan pakhat aya tam ati hial mai thei aman lai thalaka chuan a mel alang na chirala mase tun naya athalaka chuan avun hi alang marati chiang takin amo thaiani akabor vela hian dikche lolai a ombok ni inalanga expert chin khat chuan atlem bera joani hian collagen injection atia abiang atiliana botox te in amit ko ati sang bok ni inan soi tv show le film vela a hlotlin na in ati la rolin a cosmetic surgery ti te hian atilang sar ti in asoi thei bokang sangni somni achang taka joani mutu pakhat chuan amai kha aluang ni berin ka sia ti in asoya plastic surgeon Dr. Anthony Yun po in nasa taka amel dang Lemchan chu plastic surgery tam tak ati wang ni inalang ati ve boka voi khat aya tam amai pot marin chu chuan a ngong le khaberu atilang chiblutok ni in areng bok Dr. Yun hian achala hian chuara ommia lava amam em boka hei hi botox le mikko po marwangani ti ina soibok joani na soyani lau chuan cosmetic surgery ati ti kan chian thei hau lava maserin lelna a chianga meikhu a chuan kanga anti ve bok khamo panina chuan Bobby Norris celebrity te hian van tlang ma a cosmetic surgery anti zualte in anpum khat le a atam jok chu an ngoi tla chin ma se the only YS access star Bobby Norris chu ani velo a cosmetic surgery ti kha atima ma ti tlang takin asoya asoidanin filler man kha a chil lutuka englai po in ati belta zela atira chuan alandang lamna satzia ashemia lava ti chantira chuan anasa lavin alangsar lo ema ma se ti belle turin akal le a kalandan pa ngai kha alodang lamta ani ati hetiang takana sa hian cosmetic surgery hi ti atumya lava langsar lo taka chete ti atuma atopa chuan a wartama ma ani TV show a rontel tir laya a school thalak luya ma khan adang lamna satzia alo shemya alo bok internet a ansoi sel na tepo tor hara ati khop maya Kris Jenner ti antia Barbie Bialpa Ken ti te in ansoi bok chuwang chuan a filler te tiral turin thutluk na asiam ta a tuna chuan alang natural le fe to jok bokani pathumna Heidi Montag til hi a thlon ani wang ringota lak ngot lau tur chu Laguna Beach star Heidi Montag chuan a hre chiang to khop mai plastic surgery atina sa ema tuna chuan aloma mo reng lo ti a hre chuak to thung a thlona atak sabung then khat ti len sak tiamna adona changin ain chana a thlona cheng sang tam tak man hu mu chu thilom takani a ma se chu tiang chu alo ni haulo surgery chungchang shil tu Dr. Khan thil haulam tak angina soi ti in Heidi chuan asoya ma se alo haulam hau silo atak samun sang chu darkar som paruk chungin an chaya ni khat chungin procedure som anti sakani chu Heidi soidan chuan na chok na an pena salutuka athilo chawani ome ader de pin achaklo ema damle nan hun adu rei hle ni ina soibok kumsom ni pathum lakani la hin atak sa chu thil sang mitkau ti san khabeti tetle botox injection te ator te rani tunang hini sela khatiang kha ati hau lawang ti in asoibok anlanda na anlung oi tok la wanga plastic surgery ti tumte ne na athuron chu professional le anmani mangai tu te la ka changa thuron la ka engwanga hetiang thil hi ti du nge anne ti zon chwa hi ani plastic surgery hi asoi sel hau lawa ma se taksapian mang ti dang lam chungchanga thil kheng tak hi mi in chethiam turin adu thung surgery anne male thalak chap an muchina ma se a inkara in enkol hau tak zia le adam harzia an mule chin si lawani Palina Anastasia Pokraschak Ukrainian model Anastasia Pokraschak chuan khovela abiangki alian berni ina soya dikta ka soi chuan ama akan mu masak ber ani rengani abiangki lian tak nei tur hian dollar sang ni zawela senga
tuna chuan kovel huap po in atilar to khop mai anesthesia in tuna athalak le kumsom parukani laya athalak akhai khina mi pakhat thalak ti po a oi omlo hial zok anin anna om chhun chu amit meng chau ania adang zong zong asam rong amit mul a mui le abiang ki te chu adang lam vekani mi chen khatin abiang ki chu ti swalpal ani anrin la yin alen zong hi asiam choplui tir ani tlat khatianga an chiu nuwa abiang danglam dan amu khan moi atitak zet ti asoya ma se midang te ta na amak tur zia asha thiampui ti ero asoi thung anesthesia chuan poi atimia lava abiang kilian hian ama injin tok na atipung ti asoyani alanda na ti danglam ma chuan a ole a mel khengin a engkim kha aza pui vek chen atia mel chia ain ti em chen anu ero chuan tha ati hle chin thung a mel hi adang dai ema a chan te po in tuna alandan hi tha anti pui zoka a chan chu a ma khan sazubuanga ang anti chin wangani ti ina soye ngai dan in anglo kan nei wan nei thak zia alang kan thi mai don em niang pangana chuan hongmyoku thilngol kan veina hian boina min khen thaya michen khat chuan zute poisa khel ngol te an veya ma se hongmyoku chuan plastic surgery ngola veya atop na ahlim om hau lo bok hong chu model le zaimi hlo tling tak ani china kumsom ni pariata ni in avoi khatnan cosmetic surgery atia adu ber chu vunmam le nem tak nei ani athil du hi ti hlotlina du ema wang le thil tam tak ati danglam thainan japana apem ta hiala ma se tu doctor ma in an khoi du to la hun athleng ta si ani korea a aron let le nuwa po anu le pa te hial po in an che to hau lo rildulam doctor po aron ve nge ya ma se anuwa chona top san le dai azai thaitu tur plastic surgeon azong le ta thung zo kani atopa chuan silicone injection ti sak thaitu tur azong molai ta a ani hian ama a in chiu thainan silicone le syringe thlengin apea ma se ahman zo a adang adu bel le ta ka khan adam chunga ain chir to na tur thil atita ani hongi chu eirong bol na telina in chiu ta ni chu he athutuk na athak tak hian amaya tivunga ati sera ati piang swalta ani mi in achan chinan sha ta ka chuan a mela siam thatle theina turin poisa hial an tho khoma ma se alo tlai lu tukman to tlat surgery voice som anti le nuwa po doctor ten anti sak thai om chun chu a mailen zong ti te sak chawani a ngonga changin silicone tel le dam doi dang gram zahni an la chuak theya a maya changin gram somruk an la chuak thung tuna chuan kum somruk chuang ni to in second hand thom na zor na dora athoka mi thil pek khoma ain ngat top to a mel pa ngai nei ba ka du engma dang anei lawani parukna carrot top aming dik tak Scott Thompson hi actor le stand up comedian ania ami zangai nat omle stand up comedy athiam na hian a ezon na a puina sa hle a mase fiam thu athiam na wanga ngai san a hlo em la yin mitam tak chuan mel landan an lo soina sa ve hle thung plastic surgery ati nge tilo ti an soina sa a he comedian kumsom ngami vel hi alandan thin ne na khai khin chuan adanglam to hle ani achangina chera achangina seka chuta acher le a anun phung wanga danglam nge ni plastic surgery ati wang ti chu mi te soilo berani mase carrot top anzo chuan plastic surgery ati ngai mi lo ti ina phathung a mai mar chatak le a khabe kwal moi tak te hi anun phung ati danglam wang ti ina soya a in soi zoi na sa hle a plastic surgery voi khatma ala tilo ti ina soye mi in anzo na chanero a che thiam thau ti ina soya engemo sen chu ti ve a chak hle a ma se ati talo ti ina soya na sa takin ain soi zoi ta zo kani ati bawk fiam thu ti tak devin plastic surgery chu ti sela hei a hian amel thazok nge yang ti ina soi bawk pasari na Melanie Griffith hi chu fak aphu ani celebrity tam takte angin plastic surgery chungchang hi apha vek thaya ma se tlang takin asoi vek thung kumsang ni som panga a actor Antonio Banderas nen anin chenna anti fel khan anin chenna chungchang ngai zong chungchang le plastic surgery chungchang asoi vek ani tuna kumsom ruk chuang ni to Melanie hian mi in engber nge asiam ti anzo ma chuan plastic surgery kha alo war ma ti ain chelo ti ina soya
mi in andon sondan khan ati nat em wangin ama zaitu doktor masa chukal sanin doktor dang apanta a doktor masa zokin ada to zong ti raldan an ngai to ta a tuna chuan alan normal to abeise ati nge ani surgery ati ma ati laile ati to nu thalak te in en chuan mel natural nei atum na konga theitop achwa ti chiang takin amu thayani pariatna martina bek plastic surgery hian landan ati danglam thaya ma se thil tlem te nar thar mui cha jok ti vel nen po an mel pa ngai ang devin an la om thei tho ma se martina bek hi chu thudang thei ani thung martina chu german model le actress ani a anute alen uchuak em wanga shiat lar ania chu soi warna po ani haulo anute tilian tur hian voice ni pathum ain zaitir to a tuna chuan 32s nia soi ni in khovela nutelem lian berani a ale lam hian cc ni ve ni inan soi maktak mayin chu mai chulani lo mi hang nu anga alan theinan a inti hantir cheu bok meiche sambuang thang ni chin kha tuna chuan meiche hang tak le samkira alo ni ta ni kumsang ni som pariat khan samaru le mesai hau nam kianga ombei seyin kenya a akala antwal chung pastor pakhatin kenyan dik tak ni turin alo baptisa malaika kubwa ti in mingthar pe kani bok african meiche dik tak ni in mi hang naute ashing ngei don ni in aring ngetlata chu kumsang ni som pakwa a the morning show a asoi langani martina chuan africa hmuhnawm ati hle ti asoya tuna chuan africa mun shanga changin somna adong na sa hle bok pakwana Priscilla Presley hi kumkhwa in king of rock and roll Elvis Presley anu pui hlui ti ashiat reng ani to dona masi thom no dor le perfume line anei wangin ama po hi alotling em thau mai Graceland stories te tlo thein asiama ama hi actress ani bok mase mi chen khat chuan a ei zon na lam a yin plastic surgery ati nia anjina changin anlo shewe thung eng surgery chiangi anei ti chu enge I source ti le enge ingai thak ti ina shilang chu engpo ni se plastic surgery ati nge ti lo ti chu aman asoyani lo chuan rin chin bak ti thei kan nei chuang lo mi hian thil phwa chop an lo warwi ang reng box si nen ma se Priscilla thalak mutu ni si ama zaitu ni si lo doctor te chuan enge motal chu ati ni inalang anti ani Dr. Dave E. David chuan athalak te chu bel chiangin ama hi asiam na sama ma amit amen that theilo na tur khopin abiang ki atilian ani hi atia Dr. Dang Anthony Yun chuan amaya potmar ti chiang takina lang the ati ve thung Dr. Dang te ve thung chuan bun siam that na mangin afuna en kol tira siam that theilo tur khopina chiat pha ani hi anti ve bok Priscilla hi cosmetic surgeon lem Dr. Daniel Serrano wanga tuar ve pakhatani ti rinna a omboka he doctor hian Hollywood cocktail party a client tam tak en kolin botox aya tha injection afak moya masachung injection te chu industry liana anman chen silicone karpa charna atana anman chen kha alo ni siani Janice Dickinson hi model hlotling takani china mase amel dang lamtak em wanga shiatlar ani jok to thung Janice chan cosmetic surgery ati ti achiang hle a top mai atum me lo le ngal dollar sang tam tak aseng to bokani kumsang ni som pathum khan cosmetic bill abat wangin a bankrupt ti apuanga ama po in Janice hian angong po mar dulvun po mar nute ti len botox le thawlak chhuate ati ti asoya sangka zakwa som kwa chhawvela anute ati ilen tira mase achiat wangin kumsang ni som panga khan asiam thattir le ani kumsang ni som pathuma a bankrupt chongchang an zo khan Janice chuan botox ti saktu le aha siam saktu doctor te khan a thoni nan ti sakton antia ma se anna an tho nuwa bil an thon le siani ti ena changa akum le a chuan Janice hian plastic surgery hi adam chanani ti ena soile thong si a cosmetic surgery ti te hi asoi she hau lo ti achiang hle ani melan dan fil hlel de uhlek siam thatna adana plastic surgery ti hi chu apoi lo theimaya ma se plastic surgery ngol veina ina mana sumlama har satna an nei boxi lo chuan thil hi akal swal theile don lo nei hi plastic surgery hi enge ngai dan mizo za asomria te mo hi chuan kan nara te hian hanti ve ke uta ila
enge kan anang kan du hlomi ni jingem enga idante comment section lama lo soi vela o